everyone, welcome back to Sunday Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, Lady Do and her ex-husband Andile came back to social media and further shared their story. Lady Do said the following: peace and love. I wanted a peaceful breakup. I don't like drama. I hate it. I needed time to deal with things the best way I know how. Painting a man to be the bad guy has never been my thing and it won't start today. I don't want to answer questions or even be asking what happened. I am good. I dealt with my breakup a month ago. The announcement was for you guys to hear it from me. The rest I don't want to partake in. I love peace. Please don't take it away from me. And guys, Andile also posted the following video and left many people confused if the lady bothering them YEKANI is his ex-girlfriend or what. Please check the following video and comment below. Bye. Oyinganza wethu ake ngizame nje ukuthi sihlobise lento mhlawumbe ukuze ngimchazele ukuze nazi phela nina nazi lutho nibona ngoba sesibhalile nje kunabantu la ababhizi abahlukumeza ingane yabantu sebeyihlukumeze isikhathi eside kwamina sengiqala ukukhathala manje abantu besimami bayathakatha and manje angifuni ukuthi ngize ngibiza amagama yabo ngiyamazi lo muntu owenza lento uloku eqhubeka yenza futhi so manje okugcina ngiyamkhuza yeke lento yenzayo nihlupha ingane yabantu ngoba nakhithandana nami senayihlukumeza nayithakatha kunosuku la izinsuku asilali sithandazana nokuthi ayisaboni ingane yabantu nayithakatha uyabona izilimale hayikwazi ukuyokwenza ama-shooting ngifaka imithi nganza ukuthi yekeni lento ngiyanicela yekeni lento enenzayo yekeni nje ingane zakwethu indaba zemithi ingane yabantu ingenzele elikhulu mina ingenze ngabona ukuthi ngubani bengingazazi all along ukuthi ngubani kodwa ukufika kwayo empilweni yami ingifundisile yangitshengisa ukuthi ngubani yabona manje sengiyazazi akunayo inkinga so bonke laba abayi-athekayo manje ngoba nakho sebebona ukuthi ngiyazi ukuthi ngubani yekeni lento ngane zakwethu ngoba siyanazi ukuthi nobani yekani ukuthakathi yekeni ingane yabantu ayenze ngalutho malifuna ukuthakatha thakathani mina angithi mina eningifuna thakathani mina yekani ingane yabantu kwaze kwanzima kulomhlaba yekani ingane yabantu ayenze ngalutho futhi uthando lethu akusilona olwenu uthando lethu uma ukuthi lenze umdali nabantu bakithi ngeke nize nenze lutho so iyeke nje bafethu lento lengane inenhliziyo enhle futhi akekho omunye umuntu wesimame engophinde ngimthande okudlula yena feni ngwazi lokho ngoba ungifundise elikhulu yabona umuntu wesimama okwazi ukupha abazali bakho imali nje noma 2 rand umuntu wesimama okwazi ukunakela abazali bakho umfazi loyo hayi labo shit la labo shiplani laba yazi zabangicasula labantu kodwa nje ngimtshela lokho yeke nje lento bafowethu ngiyazi ukuthi ubani qhubeka wenze lento oyenzayo ngiyakubonisha manje qhubeka wenze lento oyenzayo okugcina ngikhuluma nawe yeke lento ukuhlukumeza ingane yabantu nithakathela indoda swine man enzayo ngifuna ukungichazela nje sengiyaqeda ngiyazi ukuthi wena uthumela abantu uma ngiseThekwini uma ngijima emabhida bangishutha abafana ngibhinca ithawula wasuka lapho wasukuthumela le ithombe kuMangwenya wamtshela indaba zokuthi wena kade ngilele nawe lele yonke lento oyenzayo ingane yabantu ayisalali manje uyithumela ngezilwane yonke lento nento eniyenzayo nina abanye ngeke nginisho amagameni baningi abanye abesilisa angiyazi ningane yini eyanenza yona kodwa ngifuna ukunichazela nonke enenza lento le ngifuna ngizwe kahle angizi kunithandazela abantu bakini bawunibhuqa nosho abantu bakini nina ngoba ingqondo yenu kusho ukuthi ayisebenzi angikaze ngibona abantu abalwisa ingane yabantu ngenxa yothando ngithandazela ke mina ngizonikhombisa into engaze nibone indaba zomuthi mina ngingeni ngithandazela nje kuphela koshunqa umlilo umuntu ohuhuluza ngesisu ngoba anizwi yekeni ingane yabantu ayinenza ngalutho
lo uthumela o detective ababolile ukube ngangimshalo umfana wayengishutha lapha ejimini wawuzothini. Yekani ukuthakatha nina. Niyangizwa? Ngithi yekani ukuthakatha. Ayisalali ingane abantu ngenxa yeni isisizo kuhamba iyoperforma ngenxa yothando. Ayisakwazi ukulala benithi nimginqa ngemoto nahluleka abodoti. Ngeke nilunga manje ufuna ukuthakatha wozani la kimi.